N baphuza iwayini batusa onkulunkulu begolide nabesiliva nabethusi nabensimbi nabomuthi nabetshe. Uma Mpungose wasemandeni lapho khona sicela sikhulekele. Siyabonga sithemba usebephelelwe yithemba uthi lidala okungekho ukwenze kube khona. Umuhle uNkulunkulu wethu ekuseni, umuhle simakade, umuhle mdala wensuku. Simemile uNkulunkulu wethu ngamunye olapha ovunyelwe wuwe notholele sisimeme sokuthi azozwa lelizwi lakho namhlanje. uNkulunkulu wethu oyinene, Baba siyabonga uNkulunkulu wethu usondlile nangale mpela sonto. uNkulunkulu wethu oyingcwele ayifananga nezinye siyijwayele, kodwa yona yodwa uNkulunkulu wethu ibengehlukile. Silapha-ke Baba nasekuseni ukuzoshiya lokhu esisuke nakho emakhaya ngakunye, asazani noyedwa wazokwakhe. uNkulunkulu wethu oyingcwele sivunyelwe wuwe nangomusa wakho Nkosi, thatha udumo ey'nhliziyweni zethu, wenza umsebenzi egameni likaJesu. Sizwe singamazi esingasazi isidala Lithi iBhayibheli uBelshazari uBelsheza mawuthanda wenza idili njengoba lichaza iBhayibheli, wabiza zonke izikhulu zakhe wathi abokudilizwe nje namhlanje akekho owayeshada, akekho owayelomcimbi. iBhayibheli lisitheni ukuthi khona ukuthola umcimbi kwakuyidili. Kuthe uma sebelidle kahle iwayini labangena kahle emthanjeni yegazi sebelidlile. Amen bazalwane. Kuthe iwayini selibangenile wayesethi uBelshazari uma usungenwe izidlo kahle kahle nasekhanda usacabanga straight phela. Wayesethi uBelshazari waqala wakhumbula wathi ubaba uNebukadneza waya eJerusalema wayibhidla izindlu kaNkulunkulu ka-Israyeli wabuya nezitsha zegolide nezesiliva zikhona la eBhabheli. Akaliyilandeni ngifuna ukuphuzela kuzo. Yini uBelshazari ufuna ukuphuzela ey'tsheni zegolide kaNkulunkulu? Usabudle kahle. Yini angafuna ukuphuza kuzona esobha ufuna uthatha ibreakfast ngazo? Uyamazi uNkulunkulu ka-Israyeli uzwile ngaye ukuthi bake bamlinga u-Israyeli befuna ukumsusa eJerusalema bahluleka. Uyise kuphela uNebukadneza owamnqoba u-Israyeli. Akekho obhekana noNkulunkulu esangilukile kahle athemba ukunqoba. Haleluya. Sengiyaqeda bazalwane. Kuthiwa wayaleza uBelshazari wathi ayilethwe izitsha zabekwa phambi kwakhe wathi akayichithanga kuqala wathi thelani iwayini ebese siyaphuza. Uyabona mzalwane, uyabona mlunga lenhliziyo, usathane ngeke aze akuthinte unje uzoqale athele iwayini kuwena before kuthinte. Bakhona bangifiki usathane uyakusaba sisiboni ubuka kanje yabona uNkulunkulu uzoyaleza athi akwaniphuthumelele iboni nifike lithele iwayini laseBhabheli then ngizobe sengiya bese ngiyaphuza. Haleluya. Haleluya. Khona bangakakizwa usathane uyayaleza athi ngiyamdinga uSenzo kwarama ngivela kuSenzo ngibona balanga bomlilo. Angalusenzo uyamisana ngamasonto la ngayithuku zomthetho wesonto. Angalusenzo ukudila imiyalo yonke kaNkulunkulu neyabandla. Usenzo ungamalanga bomlilo phambi kwesitha. Sizomthinta kanjani isitha? Akakwathela iwayini laseBhabheli. Haleluya. Sasiyaqeda bazalwane ukuthi simthwala uSenzo phuthumani ngithela iwayini laseBhabheli. Uzoba weak
thola ilunga lenhliziyo akanimtshela lingaye esotweni akwanimtshela ukuthi ubani umhlabile akwanimtshela ukuthi nekasala ukuthi abasekomitini ngoba uphulula uphumile haleluya haleluya mapresidenti isithi athathe into zethu haleluya isithi asiya Jerusalema sathatha izinto zethu haleluya namhlanje kusele isola into zethu haleluya namhlanje kusele sinathi into zethu esitheni lithi iBhayibheli uBelshaza walanda izitsha zegolide uyisu Nebukadneza ayezithathile ngendluzula eJerusalema namhlanje solanda izitsha zethu angazi noma esegolide noma esesiliva noma eseprecious stone noma esani kodwa ngisilandile sami mina ngila kule ntaba ngilande sami angazi ke abana noma uzosishiya sakho mina sami ngehla naso haleluya haleluya futhi sisitha siyaqalasa masithandile lithi iBhayibheli baphuza nezitha zikaNkulunkulu bephuza iwayini elidakayo labadaka uyabaza umuntu edakiwe uyazazi izinto zomuntu edakiwe uyawazi amanyala ezomuntu edakiwe uyalazi ihlazo lezomuntu edakiwe ngesitha sikaNkulunkulu haleluya ngiyambona udakwe bar ngiyambona udakwe tavern kodwa khona udakwe ngesitha sikaNkulunkulu haleluya haleluya akukhulela uyazi ilunga lenhliziyo ukuthi lo mzimba wakhe isitha sikaNkulunkulu lalela uthi uPawula lazi yini ukuthi imizimba yethu ilithempeli kuhlala abantu ethempelini haleluya ubani kanti ohlala ethempelini alazi yini ukuthi imizimba yelithempeli ethempelini kwenziwani uyazi ngosisibona wafika uJesu ethempelini wafika bedayisa wafika isitolo shop isupermarket ayiyekanga akayiyekanga hlobo lithi iBhayibheli wayaluka iNkavasi wayaluka uyaluka la iNkavasi ethempelini ufika ongayikho alazi ikhoti nethempeli lalela usathana uya ethempelini uya eJerusalema afika ntshontsha izitsha ngiyaqeda bazalwane ngiqeda ngempela isimini lithi iBhayibheli uthesa intshontsha Nebukadneza isitsha indodana yakhe ngoba kwasika isikhathi into eyenzeka ngo-2013 umphumela wayo uzovela ngo-2019 awuye esontweni namhlanje umphumela uzobona ngo-2019 awugcine imisozi ebandla umphumela uyobona ngo-2019 ukwenza konke ungalungile kuyaphumelela ngo-2019 uyazi abakubona labantu ukwenza kwenzeke 2019 phela uNebukadneza akakaze aphuze entsheni kaNkulunkulu kuphuza indodana yakhe hayi ngiyaqeda ngempela lithi iBhayibheli uthesa Tamasa uBelshaza kwabonakala odongeni haleluya lithi iBhayibheli kwabonakala umunwe odongeni lo muntu wabhala amagama ambalwa ashiko uBelshaza ekhathazela lithi iBhayibheli lokucwazimula kwakhe emehlweni kwashintsha ubonala uBelshaza usebona umbhalo uthi mene Second, ufasini esali izothi sakhala mele tete ufasini haleluya izoza msakani kodwa esali ngithi mele hayi bazalwane kuba nemizwa angazi noma nemizwa hayi mina ngiyayizwa into ngishoyo mina ngizoqala lalela lithi iBhayibheli uBelshaza esayibonile umunwe ubhala lo mbhalo wehle esihlalweni sakhe wakhathazela wathi yayikhona kubonayo wathi kabuza izangoma zala iBhayibheli hayi Nkosi yami lithi iBhayibheli wayaleza wathi akayichazwa lo mbhalo Nkosi yami ngiyavela imbhalo eminingi esho uBelshaza akhathazela Zalwana
ebhasini ebese siyehla semiseni sokuqhubeka senza konke esikwenza emhlanganweni kodwa ngifuna sitshele isinto lana bazalwane wena usazi isithuthi singapha mina sami sisempumalanga mhlawumbe sakusentshonalanga mhlawumbe somunye sisenyakatho mhlawumbe somunye siseningizimu bheka lapho khona isitha lalelanga manje ufundisa ithipho musu umuntu wakho usakhuluma omningi sawubona sathane mina tekela ufasini hayi bazalwane ngehlala into zami kule ndaba ngehlala into zami mina ngehlala into zami la lalela lapho sathane uzongathi uqedile kanti ukhohlwa umbhala wodwa mene haleluya haleluya kuthiwa wangena uDaniela ezochaza umbhalo ozodongeni uNkulunkulu akawususa umbhalo lalela abekho abantu abahlukumeza kanje ngabantwana bakwa-Israyeli babheli yazi abekho yabona lento othi inkinga ayisinkinga kunalento ayihlangana nabantwana bakwa-Israyeli babheli lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwathiwa heyi akwenizeni akwenishaye ingoma yenu yasesiyoni yokunqoba kwathiwa singayihlabelela kanjani hayi nkosi yami bathi singayihlabelela kanjani lalela laba bazalwane babe oppressed kodwa bane oppressed wabo babazi ukuthi one day kovela umbhalo uvelile namhlanje kamalo wethu bukodongani ubhala ukuthi imali tekela bukodongani musu kumsaba komunye umuntu ngeke sakusiza musu phela mina kamashela bukodonga lalela izalusa zimtshela ubhalisheza uthuthula umbhalo hayi bazalwane ake ngimela ngicede ngempela kumele tekela ufasini umbuso wakho sathane ukaliwe wafaka esikalini wasuyafumaniseka ulula bazalwane asibuyela uNkulunkulu sazi iposition yethu asibuyela uNkulunkulu sazi ukuthi singabanqobi phezu kwabanqobi asibuyela uNkulunkulu si-understand ukuthi singobani asibuyela kuNkulunkulu sifuna namaposition ethu haleluya kumele tekela ufasini umbuso kasathane okuvimbeleyo into zakho angazi ufuna lempilweni angazi yini engenzeki ufuna ngabe yenzeka ingala zakhe emzazi zidingale engenzeki angazi kwawena ukuthi ufuna ukuphumelela ubheke ngaphi kodwa tshela isitha ukuthi kumele tekela ufasini kangendlolithi Yesu Nkosi yami yesandla siyahamba silanda into zethu nami uJesu yesa khona zobezwa namhlanje khona zobaphendula awushakanye nami uthi mawusubabiza abanye uzungibize nami Nkosi yami Yesu Nkosi yami Yesu bakuthulisile ngakini bathi ungamemezi kodwa impumputhe yamemeza kakhulu waze wafika uJesu akasithi Jesu ke